Hakah Riu tarik nailar arhajar arpusau ka pendeng Yong District Sports Association kala sedang no ya kelempung kenjat bol ka baju penlong man usnam ya ka balatip kum ka 5th Tirot Singh Memorial Trophy Football Tournament arhajar arpusau hapo madan dom maulum pendeng Yong Mairang. Hakaba usim kena kahima nong klau upa im KMCM le ulawan ban sakhilang kumukongsan hakajinge don lang kiri orang ba kathan kinong penyan mat kiwe ki bawan sakhi yakani kajinge le kai. Hakani kelumpung ki kunhun ki balawan bane shimbenta ki don hadu khandriu teli hakabala penlong ru da kajinge le kai knock out but ke kunhun ke banjab kanra e ka song pisa sanlak ka bawan baar lailak tengka. Haba phai cha kajinge le kai jong kani ka sngi ka bala long hapo madan kajinge le kai ka long ka ba itanat bha hakaba kajinge khun ka long hapdeng ka thamai nyautrap persha ya ka penno riwar FC bar ka thammai nyautrap FC kala penlem da ka arko la iwe ya ka penno riwar FC. Player with the ball.
Additional time 5 minutes. Additional time 5 minutes.